la mahalla lahu min al-i'rab wa la mahalla lahu min ad-dunya innama mahalluhu as-sayf. Anda asal nerima Ustaz. Dia sudah daripada mau bicara bahasa Arab, bicara siapa yang tu dan akan bicara. Dar kira nu dah toma erenan. Dah pernah daripada ko dunia kaya daripada na pedang. Katawan ni wantasan. Nah, dia lagi katawan. Ayaman na lagi na so kenapa man gagawin na kenapa man gagawin. Kita pagkagiro ibarat sa Arab. هذه كنا بازي إذا بقى يروح منا هذا لقنا بهذا شو يكتب بيجري تنا هديو أيا بيتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سكين كنا نبي أغلين سب كتبيا نبي أغلين سب واتنين أبيرين أو ببين سيم بيمين سو كابو بيرون كادرون مسجد كوكينا والله Padanan samawi saging kaya fahisha. Ino to na mga tawanan amyawit sa murka. Apitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaliwan yung sila ng kumawalan niyo. Kakiris ka nung saging kanan. At sinta o kanilang tanwara pulada. Niya ka ito subilan ng tanong. Napalibutan nilang pano. Andi man ay kakaswati ron. Ay katawang ko na sigawain ka. Adilo di simula sa pito, makakapaw ka na sulisuka ka niyo. Ikaswat ka nan, nindagal sa mga may, antay siyang kiran iba sinandang tangat. Yawanin, sa kalaubang kiran ba? La hawla wa la quwwata illa billah. Nagkasala ka pa na kay Gira Gulid na pagpagkakato. Na makatunod na gusto ko. Suami suama, ini juga murkai sudah pak. Akhrijuhum min buyutikum. Paka awal yusinan ko mamaman ini. Wata akasum yarin. Api yadin o mama. Nabirin ning bababay. Oh di nababay. Aw. Ino ba? No sasaw. Siapa dalam kapadan samawi samurkan abas tandel soka mumurkan kuingan. Penanya ni kali lintan. Tu nafsi mana murka. Antunai mana murka. Maaawat ko limo. Bedilimo soka terkagumpi awingan. Bedilimo soka bakala kau yagan kuingan. Bedilimo soka pendakan o kumakapat ko agama si kuingan. Nagupon maling sumurka kuingan. Kenapa ibu murka nakan tiga wak? Kamurka ang kutuam yang kaya itu sokau yagan. Nanti nikah pakai itu kau yagan. Napakadakal suntekau. Nanti nikah dakal tekau. Napakadakal akap suan ada kemudian. Nanti nikah pakadakal akap suan ada kemudian. Dan niaka genang tanah tetira teras. Niaka genang tanah somong kajian na niaka sabar ko nagiromanya kaya puntagaan ng kutuado pamilya. So isa ng mga pagariya ang maawit sa giyang kaya fahisha, giyang kaya ang mga kadustaan ang mga ala. Apagkay kausya ko yung ginay ng kaantanan. Hindi natin sa mga matatanan. Pamakalaan tayo sa mga bransiran. Kaan siya di makapagpapamunod. Kaamay-amay na sumasa nakasaswag na akan ang pagkaamama ng takin ni Babas akan na ubang kapag na dinugman ang pagkakunawag pa. Na niya so ayan, nadadal pa yan. Napakaukas sumukti sa kukuman. Ako akano sa padang. Kaputulan tano solo. Kami nibidanan. Nadinan bikbikira sa babay. Kapagkararangitan. Iman bikbikira sa mama. Ang kanusata. Tuwa ba din mada sa dunya. Kaya darapayan na ako. Kaya tayo piran naging kanan apta. Mga pagariya, isainin, kapakai kumiraw tanwa, di ka mainang. Kalau di ka imo lang, ano ba yun nagkapakai ka imo lang ang kuman? Mina di ka no maiinang ka, dinda ka saging ka yamasa. Dinda ka saging ka yamasa, at kagawa sa ikon tito original yan. So dapat,
na masyap tanunan na magpunta no sa ikong mga walay tanong. Magpunta no sa ikong mga walay tanong na ilay tanong sa mga tatay. Ugod na piramigun na kailangan na masyap. Bugod na isakap na siyip ng mga tao. Na,